Ajde, daj, gasi. Šupić, šti nas slikat ili makar taj prst gore sad? Viš u praksi seljaka. Kako da u kameru? Ne, nije Ne, upaljen je ovaj. Pa znam da sam. To je bilo upaljeno, Bela mati. Ajde, moramo ići. I još bolje voditi sebe. Ajde, sad čovjek jasnije. Pa ne smiješ čovjeka dok piše. Moramo ga čovječe da piše, to je najljepša slika. To je jedina gdje je čovjek lijepo opušten. Nije su praksi. Sad će falit. Sad će falit kad bude tribalo. Kad bude tribalo će falit. Ti snimaš? Možemo od Aleksandra Bekića da se slika samo. Ovo još ko prigodu. Nešto. Čiji sam možemo uvaliti? Spehar. Spehar, ako pehar. Ajde polje ga, mati. Oduševljenje s pekarom. Veće, smjerno imamo dana pa... 5 minuta, jel? 5 minuta. Moraš mu dat medalju šampionsku. Ne, nego ni, da imamo onaj. Da, moraš mu dati. Nećemo dati ništa. Pa i on je osvojio. Neko će nas slikat, ti znaš što to slikaš. Daš ti slika, samo priznaš ovi. Ovaj ovdje botom, sa slika. Di ga priznaš, dole gore. Prvi smo... Igrali smo gore svima vašima iz Beograda. Pa Nade igraju, to ti je jedini igra. Ja moram jednu sliku s njom baciti. Ja još nisam kupio naravno. A i ne treba, što ti američka. Čekaj, jedna slikica. Priznam da mi nikad nije bilo jasno što oni trči. Za pobjediti. Jesi slika više... Evo par slika. Evo par slika. Čovjeka, vjerujem ja. Slavo bujde, da. Slika je meni. Šta ti reći?